Unoa pe, o tariko au ki a te koe, o tariko au ki a te koe. Alamanga ono he ko awe, kosi e te hau a unoa pe, o tariko au ki a te koe, o tariko au ki a te koe. O Yahweh, Tonoa e fumasai o ne, ai tamata na e ngari moto e, I he oi kere kere. O Yahweh, Tonoa e fumasai o ne, ai tamata na e ngari moto e, I he oi kere kere. Alamanga ono he ko awe, kosi e te hau a unoa pe, o tariko au ki a te koe. Ai vale tu ni ka jambe lo mi ko kamata be ko ta le ia Ia, kono os pahu e kloto. Io. Tonoa e fumatai o ne, ai tamata na e ngari moko e, I he oi kere kere. Mai kia alo se hina, alua koe no whaniterina. Ko goli ke hu fa mo ngahi tal fa tap ko do be fa da boat ba me hen fa tolo to ke ho e ki ka ma a ta fonua ha ta klot be pe fo ki he tonga ko do be ko ngot ke ta proklama ko ia I he pongpongi ko hen fo ki pe mo se mi ta ta ina ke ma fa ho ko to proklama ma ba he ko ni I he pongpongi ni ta ta le ki mo tol ko do be ka inga ki he ta proklama ko ni ko na ke fa ho ko tu pe pe fo ka te mo tol te mo do ki ka mai ke tau whanongo a proklama koe ni. Pehe foki a whiwhia e deo ke tau te lere a semis, tau daina koe toko tahani foki koe tare ki ta pure ia o I kautaha waka koe ia I Auckland New Zealand pia motongana o iloa koe tau a taina freight o kutu I loto o tahuhu pia ngana o whika telefoni I bena ko hātu I he lāka. Uan, fitu nima tol fitu. Semis I maloi tau mau e pongpongin whiwhia ke tau tau lere koe ki he proklama. Whiwhia ke semis pa whiwhia ke ngawe I he hoani. Amaro solo e fenga mari e pompong ini ya. Neo sio be ngari fu pompong ia ta proklama. Ka ulo be mana sai be mana si lava be ki tia ne. Ako ya e unga ia motuani fa afe mai e fa ki proklama ke ni fa ki fema o fai. Ka ko o tu fo mi tunga e proklama ni e whakaukau o e ki programa o te ue whalele o tau whanua I ti sema. Pea o roki whamalo lai peni ke fotu ka ma tarakai pa mo e matapure o iki mo matapure o le matua. E koe ki programa ni foki solo na ikai ke pehe ke oku ya foi kulupu pe ko whakaukau ko hasiasi pe ko hatemea ko whakaukau ni na whai be mo tuani me tau kosi pea tunga e ki wheto aki oro koe ni ai pureanga e whewhanonga aki pea tuku pehe I mai be me tau kosi pea whakaukau ai mo tuani ke whakaukau ke whakahoko ai I programa ko ni e taoni Pake, o wea whamalola e tu e whangamari o e pongpong ini. Pako o ngā ia bito e 2 times. Ka kea whe mai ke taki prokalama. Ke whakakatoa e ki whatongi a koe ni. Malo. Malo bito, se misi ko ilo pepe o pehe ko tau kainga whanongo. Mo la pepe ki koe ngawe anga koe ni a se misi o ta huhu. O kune whakahoko mai ko kalama me ai. Peka pau o ku iaha me pato atu mo
o lere pe ngā ue kai ke tau whi ngā ue ka kupau ke tau lere kotoa pe ai ngā ue pa lere me tau polokalama ka konga koe ni se misi ko loto ke eke atu ko whanongo pe o ku amanaki ke whakahoko e tūna meni i lei mātua i wawau ka ko loto ke atu mua ke te koe ke hanga mua ki whakamatala i mai koe hae whahinga tūna meni koe ni o ku amanaki ke whakahoko i wawau ku whanongo ai ku kamata hano tala mea Io, malo so koe hangai ko mena ki lawe peki ai, nei whai whakaukau e koe ni me tau kōsi. Pena e whai sio ia, ke whai e whituna meni tau tō tahanima. Pea i e tūnga koe tito a ki ora pure anga e aluaki. Pea tuku pehei mai pe, pea ku o ako mai koe ki he whas ose tau ni o ku whai foke hu whare mau ki e siasto kai koro o wawau ka koe siasto ri mātua. Pea whakaukau pe mutuani ke whakahoko ai pe ki proklama koe ni. Pea taim tatau pe i api koe taimi nau toko ai whakaukau koe ni ke ngaue ke ai pe tau tō fitu. Winga koe nou ai taimi pa mo whainga maari ke langa whanua nai whai e kore ki ai, o maua e ki whai wike taha koe ni, ke lava whahauka e prokalama koe ni. Pako ni tū koe ni o ku tūla hauka i pe whakaukau e solo, o ku koe tū koe tūna menita no tō fitu o ko si ave pe ki wawau, ka koe winga e whakaukau e prokalaman, ke tō ki whamama pe angai mea ki whanongo mo i whi ilo ki ai ata. E ki kofe a tānima, pe a whainoro pe a tā fitu, ako whi a pe tolu. Pea ako ne tūko ia, o ata apito pe ka whainga timi pe i wawau. Pa koutui ko e whakaukau koe ni, o ku te tatoki whaosose pe hoko te ta prokalama, koutui e mala ala ko toa pe ngai mea whi mau. Ka koe tūko ia, o ku keike toa liriu, Pare tuko kamata pe tura meni ai ko ata nima ko ata pule lulu ya. Pe painolo pe ata fitu ako ato naki. Pa ko neo sia ai ki programa. Malo. Aia se misi ko talanoa ko ni ku ke talanoa mai ki he aho taha nima ke aho taha fitu o tise mai. Ko tuna meni ku whai ai ko tise mai. Koia. Aia ko tuna meni ko ni e se misi ko pehe ku ata pe ki hatimi i wawau pe ku ata ki hatimi i tonga katoa pe ku ata pe mo hatimi ki o atu nei muri. O ku kahe tunga ku ai ho whakau ki tuna meni. Ia. Kage, koe pehui mau inga pito ku ke lawe ki ai. E kono moni foki na e whai whakau ia ke kau mātonga. Pea taim tatau pe i anga koe talanoa mo whai ono whau e tuna meni. O ki ai e whakaukau, o tui e mawhanang e pe, pea mo ai whakaukau ke tuna meni pea wawau i wawau. Pea o tui fwoi nai pe tuna meni na toki whai ki muini i wawau. Nau lawe i pe o ki ai e tamai ki wawau mi tonga. Kana nau arifo pe o wa inga e nau ngai whitu takita. Pako ne tūko i taimini, o kurai pito e timi maa na e whaa pe kunima, na whitutaki mai mi tonga ka te au. Pea ko si mahino pe ko e tari ki ai, wha more o kai ke ngofua, ke te aha timi hau mi tonga, te kau e whi au hi. Aia ko ne tūko i taimini, o mahino pe ko timi pe a wawau, o kunau pe au i he tuna meni ko ni. O kai ke te tari a timi mea whitu. Ai ko nau tolu pe wawau, malo e koe whakaukau peni, e koe kamata. Tama na whai koe ai ha, ki whamomoko tau kāinga. Pa koe anga pia e kusio ki ai, e whai aki pe ai timi a wawau, ko haa pe lahi timi a wawau, e whakakato pe ai tuna meni koe ni. Koe. Ai ku hinga e ngofua pe ia, ka pau hao a wheletoa ai, aha nau fui timi tolu. Tim ka koloa pe tim pe wa wa pe fretoa fe fa na wa inga mi tonga tapu ku sai pe ke na foki wa wa ange ko tona men ko osi
ko ya solo malo ko me bien au ki la ve ki to ta na ta me ka de au ka ko ben ko be ko ka ta ma be ko na ko ta ma va kana ta ko tu e ko ke fa ngata ngata apa e ti me tolu e fonua be ti me ua ko me bien au tolu Koi. ka e ka ke to pe ia ko ti me ni me atoloa ko ti me ni a kolomotua na tu be ka ta ma va o fono nga ma ki va o hu e ti mi ko na ngai fonua ko anga e whakakau ia pa me mea kumahino e whai e taimini e kai pe te a timi e o mai mi tonga ke whea hui koni. Koi. Whewhe lewa le sisita, o kua le sisita ke ngahi timi koe ni pe o ku? Ko re tu koe taimini solo, hange pe ko ki wharea ki mua kamata e ku nau pousi e ngā wen, e ki keimi koe ni, o ku kai whako keimi koe ni, ko whakakau pe he koe mea ha foi ha kalapu pe ko mea ha community pe ko mea ha foi family pe ko asias ko foi tu na meli ko ni ko foi mea fa foi tu to ta pe ya pe a ko ke te pe ya ke te ya ha fe tu a matapa ke te si holo ki ai pe ko na ko ne ko fa fi pe una ko ma kai ngalo tu ko ni me to kai kolo o babau te na tu ta pa ki me ko to ape ki ono whakalere o tunameni pa ko ne ko fi ala ya bidoi ka ko ne tu ko ale sisita na o si au da be e wiki atu e Facebook a mo langa fonua ko kau e tola ta mano ai ulo aki pa ko foi pare valu na fai sio ki ai ai ko pare ulo aki ko ta mano ko pare fika valu ko ta hafi pa e toki koutui e te ututa ki wawau i he malo beke a fitu pe o havalu ke fai a sio kana ke anga fafua ke anga tu e utimi ke time fia ku vainga ko time fia ku o kulava vainga pa pa lai pe a mo kala sio ai pe vane tu nga e la vareva ke toki fama opo mo to fai sio ai ke anga u pare ka toa sa ko pare wa kumahino pe ko tunameni e pare ulaki ke valu ai ko fitika ulaki na na usoatu ai ko tamano pa ko valu ko tahafe ai ko loto reba e fai mi ai fa fu ngo tanoa ko ki tunameni ko ni ko kamata ulaki be ko noa o sino be ta mo ki ka ta la fai ke fa ka o tunameni pa ne ngo be ya be ngai to kon ya be ngai ko tu ya be ngai sponsor e to kon ke ki tunameni ka ko anga ene tu ko ene sisita tahafe ai tini ko toape ko pare na la ki ai ange ko tanoa ko ua ki fitu e dipenia me anga tu ko ne keimi ai ngai tini ko ni te na wala lava ke na ka mai te au i mo ne apita se misi ko tahamano ki hatu na meni aho pe tolu ke ngahi timi ko fupanga lahi ni ke na wala ma tako taimi ko ni taimi ala tu ni taimi Christmasi ko tu ke ngahi timi leva ko taimi ke na mateu te leva no talaki ko ia ai tu na meni ko ni ko nga ga ki timi ta to fitu te ne ma we pare i fu ife au hipe a tolu o ma pa ta mano ko fu pa anga lahi ni ko ke fe la ola ke pe mo ka ta ha ai tau ata na freight ke lava o fa hoko ak tu na meni ko ha hingo ai tu na meni ko ni se misi Asi solo kawana fe mari la ya vida. Pues ko no mori na ya ange ko ta no na ka ya fa nga fa ka ia pa te ka fu ingo ia e fa la ve ya na ai be 7 o lama 7 na fa ka in association with Tawatain Freight e fa ka be mau ki pikinga e ka ke ange ko ta no Neo ko ki tuna meni ko whakaukau ka ko langa whanua pe te mau tu whakataha pe no whai ki padongia koe ni. Pea tu mai pe sia si me ta whakataha ke na uma whai holo ki porokalama i loto e toanga i holo e mara e. Po tūna e lawe i pe Palestini pa mo ofisa kolo o ku fuwhe mau do e nau toko ni. Pea ko mau wange pe tau pe tu wange pe ame ali matua mau tu fada pe ke fai
mo fangi programa ko na fai sio ko kiai pa ko ne tu ya ko dai mini na ko lama 7 in association with Kawatai na Freight ko gi pa kau be ya na ke te be ya ke to ai ya ke be ko na lo to be ke kau me be ri ma tu ki ai pe ala ke be mo ki kai na lo tu to kai polo o ma tu fa ta ai be ko fe ba be ya ki wi ke fie fo noa pa mo ki fe mo ki na e tau kai nga e wi ke ga to ko ya Kui. Ko ia mahina opito e se mise ko tui ko ngahi tuna meni mo ngahi sponsor la lahi peheni o ku ufia ma o ke mahu inga apito ia ki lotonga tuna meni ke ona angalo e tiknau tol ko nga waku saye a hingo ko na ki hanga o mai Lama 7 association with Tawadina Freight ko nga ke na manatu ima ope ko Tawadina Freight ko kaunta hawa kaia o kune whakatupunga ai foi tuna meni ko ni ke mao ai fu pare la lahi ko ni se ko tuna meni ko ni e whakahoko ki fe ia o mahina tuna meni ko ni ti sema mahina e pare ko fe tu e fai e tuna meni ti sema ko tu foki solo na uhinga foki ai la langa whakakau ko ni e kamata ko ni lele taulanga fonua pea o hake ai be foke ngai whakakau ko ni una te e mala pea whai mo ha pea o silele foke mo tau ki foi tuna meni na lele ai ka pea ko uhinga e whakakau ke ku whai ton pe o tau fonua i ri matua pea na whai pe mo sio ai e ko time ti se ma mandu be ko time whanau mo tau tupu pea whia be ke haki mea be ke nau ki whemo kina ki ai ke langa ke tare ni te whanau. Paneonga koe foi mea ia ki whikaua ni asimai, ka koe kau ia mea mahu inga nei whai sio ki ai. E koe mea koe ko nei whotu koe, ni uke ke sola mo tu ani ki ai, ke ukau e ngai tuna meni la lahi heni. Pea moe utimi na te kau ai ke whalere ke whiau i peheni. Ta koe whakau bia nei whai, koe sio ke ngai mea peheni, mo whakau be e toko ni lahi be ko tau ki honua e ki whanau mo e tau tupu pa e mo e kina taha konga e wike ko ia ka ke na o aia ko i pia a whetu kake ko anga bia whakau pa mo kako si mahi no pe e whanere be o tau marae i e matua Koia, mahalo se misi ko tui mahalo mahino opito ai whakau koni ku ke talanoa ke tuna meni koni mahino ata ki hawhahinga tokolahi pe ngahi timi ngahi kolo ke lava ke nau whahoko tuna meni koni pe moe totongi ko ke whahoko ake tuna meni koni ko e pare ko se mahino moia ko tui mahalo se misi ko tuna meni maho ingi whaaf opito ni se misi ke kumi mai mo sponsor ke o lato hulu mai tona meni ke sio mai kakai gai se mes ko wa te fine wa ngai fe ahu ke me akapulu mo ti me so ngai be ko me na lave ke ai ko fa ko ki fe o hini o bu ata mai ke me fe wi ke ta kakato koi ai na fa ka ko sio ko tona meni o si mai ne to fitu e kamata ata anima ke ata fitu ai ku ata reva monite ke polelul pe na fai fitu taki pe ki ofsakolo o sio na lava o falere ki papolo ke fai e tu sistema polelulu ke kamata ki ai tuna meni pa kone tu ko tamini o kusmahino pe e fahoko fatongia ko ni pa ko kore pe ke kau fanongo kau kia o timpa polo e wawau fie mau ke kau e whiau i koini. O tui te ke whetu taki hake ke ofisa kolo kore i mātua. O tui e mo ki wao whiolo pe, mo whilonga ki pe, e mau pe no da koini. Mo whetu taki ki ai, ui ngā he whakakato mea i gai ko tui e pe e whina mātua nau o si whauhanga ki komiti pa mea ke whai sio ki ai. Ta ke anga koe lere whi aho e ua koini. Pea kau whata pe ai mo lesi sita mo pare pea hange kon ko gulave ko ni nai ke gulave e dai be o lave ke ta fa ko ya o fa o si fo ke aki ka to ngani e harmonite ko o wike ta ai ko a wa valu ya ai ale ko fa ka ko ni ke
isa ko whakaukau ko ni monite ko wiki taha whaia sivihiwa. Paka sivihiwa ko iau ataha pe ka whenga kalapu pe i wawau o tatau pe me tuna meni ka ke whetu taki hake ka mau o tui ko pastenia sila ki wai o tui hanga mau o whakakato ka mutoru e mea fie mau pe mo whau e hiwa pe ka mea taketi tau mua kia e hiwa pe ko takitaha i pe ane hiwa ka koe ne tu e koe tai mini so o whaami ke kamata tu site mo pule lulu ke paapolo lere reba tuna meni me to pule lulu ke to naki pe whaosia ke reba ai sivihiwa i e monite o tui ko umea katoa koe ni o steu teu i be kia no ki pare ke whai ake whakapia e whanua e whai wike ka kato koe ni teu ke tau hopa ke Christmasi. Mahina o pito pe ako tui ku whakawhiawhia o pito. Koe, o whamanatu mai he ni iko ni ku nau kau mai polokalama. Ke tokanga pe tōna menina whaik te aha mahanga. O mahanga he ulo aki taha o no me taha fitu. Ka aipe ke aipe tim tene mau e tōna menina. Ko taha mano whoki e se mite. O taha mea ke tokanga ke se mis whakak mo tōna meni. Ka tato ki hoko atu ki hoko ka taha uta. Maro soro kou tui pe ke kainga whanonga whamalola e atu e whenga maari e tau ki lawe ke mea koe ni. Koe o kia i whai whika telefoni te ke whetu taki ai wawau kau ke whema o mea whekawaki me tōna meni. Koe tōna koe ni ko mere mapapalangi wahai pe mi toura. Koe ne whika telefoni koe fitu wha tolu taha fitu wha. Fitu wha tolu taha fitu wha. Kau ka mea o ke whema o whekawaki pe mo e tōna meni. Te ke mau kakato me tōna koe ni ai umea koe ni ko lawe ki ai, tene te whakaiki ki a te ngai mea mo whia mau. Pea koutu be, hangi koe ni ko mau, te mo lawe ki ai ke kalapu, ke ngai hiwa, pea mo e tau papolo ki he ofisa kolo ke whakakato. Kaku e whamarola hea te ki whenga maari koe ni solo pa pe ke kau whanongo. Koutu koe mutuani o kulawe i pea e ku Facebooka, ko tawa tai na freight ka ga mea ke fie mau e ko dibe de live ya de PC ai fiafi ko nga ko o fama o poleri pe ai por kalama ko ni kuma lele tak mo solo ya pe te mea fie mau ata o tu e fanga maria pito pe ke ilo ki ai pe ko ta mai ka teu pe ko ta ke to ta ko ni i babau ko tu e pa fie maria pe pa be ke wiki ko ya ka ke tau to fi tau kamata pa ko ka tuna meni ko ni ko me mau inga ta bo fie mau ai ki tau fie fia re madua ala mga no mo babalai ko tuna meni ko ni ko fa mu ki tau fie fia o de fa ko ka me e ko ne tu ko ni elava be ke manga tolu e tuna meni ko na manga u ai tuna meni ko e tau manga ni ma da tolu be manga tolu en solo ka ke ko lo fa ka to ia e fia la ke lava ki programa ni ki taki programa no be unga e ku o pa mo boko a kono moni sol ko tu be malo mama la ya bide ngai me ko ta be na fa sio kai ko tu pa pa be to ya ha ta to feui pa mo to ki mo to ya ke be me e lava be tari be ngai me ke fa ton ka ke ko pa malo la e solo e programa e fa mali Visi ki mua ke ose ta polokalama ko ke fi fa ose ke mua ko ta hauta nga ta to fito ke ave uta ki tonga o ke o mai be me akai me tonga o ke ava kwa hauta wa ke ave ki tonga pe ko ke lere pe ka ta ha pe ko ha tu unga ku ya da ni me ka ta ha solo fa malo la yo lave me ke ta fa ko ya ne ngone ka ke wa manak ta te afe ke ta fa ko ya ka kono moni kone tu ko ni o ku mau ke ia te ta tau pe o ta hu ya mau ki pononga pe foi nga we ai ave mea kai o mai mea kai pa ka ko de ki lave no pe o ke ko nga o ge ko maka ko ni ko foi va Christmas no malo tonga te ke tai mini ko ia pa ko tu mo lave be ko fica telefoni ko na fas mai be por kalama ka ko e fai ki e hoko te foi tiri wa fa o si tauni e fononga e tiri wa e sapate ka au ai e pikiu tamai me wiringa tone monite ai ko ko whakaukau e tu e taimini ko ahua valu ia ai e ko lori e wiringa tone fo mai re vini
fo mai lo tolua fo mai tauranga o ha o be ki hen ai ko fa ka ko ni ka ba o ya ha o uta e fitu wa roto ko ni te ke to fitu ta ke ma te au ka ko nga ko lori ko ha wa balu tene fa ka mai uta o ringa toni pe a toki hoko mai be ngai fonua ko ne fa pe nima o fa o mai o kala nini ai o ku al fata pe ai uta ki tonga me uta ki baba ma tu ko ba fa ko na baba o ke tene ma o ki smasi ki baba tene mi ma o de ia pastau a ko ne tu nga ko sfra fo ke ba ka ko ki smasi ka ko ba be ki ha uta baba o pe tonga manatu be ia e fika telefoni me weringa toni ko no wa fitu fa ni mavalu ono tahata haua pa ko te haure ba te mau fo mai bia ki revini ko no wa taha no fa ni mau no no i lo tolua be no wa ua tolua fitu waluono no taha pe fausi mai tauranga ko no wa taha no hiva taha ua tolu walu ko foi tiriwa fa osene tau ne kaltan ya osko ya solo ko tu be te ki alu ko ni malo te ki no fai pai va o ki to kava va mo ngai fa lo to be foi to nga ta o te to lu ko ni ka ke no va ka to ko ne anga ye tu ga ki uta ta ko ne anga ki por kala ma to be ta foi va ka ta e mai nan malo Mahalo pito se misi pa ko tu mahalo ku o fa fia pito e formatala ku ke fai pe ku fa malo la he to be he langa fonua ke te koi ko ke ngalo te ma tolu na e fra he ka fo ke fu va e ko e ta fu misi ni excavate na e mau na e fra he ka ta to tongi pe he ka ta na freight o ave e va e ko ni ke lava o to ko ni ke fonua ke fra hoko aki a nga u e ko ho ke ho ta vai pe ko tu ke mana tu i pe ka nga pe nga hitimi ko i va o hofi ale va ka ko ni se misi ko nga ke fa na uta he ko nga ku lau pe nga hi poini kamata pe no lau mo poini ke fe au kamata pe dai ni mi o ave uta to mal ko nga ta eta por kala mai ahon ke ka me ke te tokan ke i vai malo la solo fa marie okay malo ke ta do be ke fa no me ke por kala man o di mo ma be fica telefoni he na me mo fe ma to ki fa ki ke malo solo Koia malo apito se misiko ko fika ina tawa dai na freight ko no wataha ua no taha fitu ni matol fitu te lava tala no ka se misi i ha o fahinga fia ma pe fa malo de kainga mo mamata mai ke tau por kalama tau to ki filongo aki i ha tai mi hoko mai ka mo mea